Pozdrav svima, danas vam predstavljam RNAP aplikaciju preko koje zarađujete tako što delite svoju internet konekciju. Ako vam se svidio ovaj video, pretplatite se na kanal i ostavite like u znak podrške. Hajde da počnemo. Ako želite zaraditi sporedni novac sa sigurnošću deleći niz korištenja resursa na svojim uređajima, RNAP aplikacija je prava za vas. Proces isti kao i kod Honeygaina i IP Royala, delići mali postotak svog interneta u zamenu za novac. Vaš prihod zavisi o količini prometa koji se usmjerava kroz vaše uređaje. Svoju zaradu možete iskoristiti nakon što pređete vrijednost od $5 i možete odabrati na koji način ćete biti plaćeni, ili preko Paypala ili Amazon kartice za sada. RNAP je sigurno i dobro poznata aplikacija među zajednicom za deljenje interneta. Kompanija koja je drži nastavlja se usavršava i širi svoj doseg. Aplikacija ne sakupljava nikakve privatne podatke i oni stalno prate svoju mrežnu aktivnost kako bismo i mi i oni bili zaštićeni, kao što i promet regulišu samo za etičku upotrebu. Da biste počeli, sve što treba da uradite je da uđete na njihov sajt, napravite nalog, nakon toga skinite aplikaciju i instalirajte. Nakon instalacije to je to, sve što je ostalo je da zaboravite na aplikaciju i da se ne obazirate na nju. To bi bilo to. Ako ste uživali, pretplatite se na kanal i ostavite like za dodatnu podršku. Pozdrav!